Odmah na početku moram da pomenem da mi je izuzetno drago što je juče poništena presuda osuđenim poljoprivrednicima, jer sam to u ime pokreta Dveri zahtevala na prethodnoj konferenciji i eto, pokazalo se da je to jedini moralni čin u ovakvoj situaciji. Drago nam je jer smo ukazali na jedini izlaz iz tog sramnog čina ponižavanja somborskih poljoprivrednika. Isto tako smo tražili da se državna zemlja pošteno ponudi svim građanima, a ne samo tajkunima, ali za takve poteze bi naše patriotske snage morale da dođu za kormilo ovoga grada. Da priđemo na današnju temu, šta se sve dešavalo u međuvremenu i šta nas to čeka sledeće nedelje. Protekle sedmice navršilo se 17 godina od početka NATO bombardovanja naše zemlje. U nepravednoj agresiji NATO zemalja na Srbiju poginulo je oko 2500 civila i vojnih lica. Zastavnik Radovan Medić iz Somborske vojne kasarne bio je prva žrtva NATO bombardovanja baš 24. marta 1999. godine. Poginuo je od projektila na aerodromu. Sombor je imao još jednu žrtvu bombardovanja, Nikola Hinić poginuo u svojoj kući 21. maja. Gađana su skladišta Naftagasa, fabrika obuće Boreli, skladište goriva između Kljajićeva i Čonoplje, aerodrom čija je pista i danas neupotrebljiva i drugi objekti često gađani usput kada su NATO avioni napuštali granicu naše zemlje. I posle ovog zločina, od kojeg se još uvek nismo oslobodili i koji tek sada izlazi na videlo, na osnovu broja karcinoma, oni žele da mi govorimo o racionalizaciji radnih mesta u javnom sektoru i o drugim nametnutim temama. Nameću nam i beskonačni ulazak Srbije u njihovu uniju, nameću nam i pridruživanje NATO paktu, nameću nam i temu ko je bolji, levi ili desni, demokrate ili njihovi padnjaci, naprednjaci. Naš odgovor je ni jedni, ni drugi. Ovo je medijski rat, nametanje mišljenja svim raspoloživim sredstvima, a mi im iz prvih borbenih redova poručujemo da medijski rat ne mogu dobiti. Istina uvek pobeđuje. Ta tema NATO zločina je povezana i sa problemom licitacije i zloupotrebe državne zemlje i sa problemom u javnom sektoru, zato što među njima nema razlike. Oni koji su duhovno poklekli pred NATO paktom su spremni da zloupotrebljavaju državnu zemlju i podložni su birokratizaciji društva i korupciji. Dakle, među takvima nema razlike i besmisleno je birati ko je tu bolji kada svi isto misle. To bi bilo kao da biramo između dva zla, što nikako ne treba da prihvatimo. Tražimo samo dobro za sve nas. Tražimo da građani slobodno kažu šta žele. A kada je reč o toj famoznoj racionalizaciji u javnom sektoru, potrebno je reći da je svima nama preko potrebna racionalizacija u onom ne tako javnom sektoru, tamnom vilajetu. O tome niko ne govori, a sve političke odluke se donose iza zatvorenih vrata, u privatnom ambijentu, mimo građana i javnosti, a onda nam se putem medija serviraju gotovi problemi. Naravno da imamo neracionalan takozvani javni sektor. To svi građani gledaju svakoga dana. Treba realno sagledati potrebe grada, Sombora. Treba domaćinski pogledati na stanje u kući, a ne zaplakati. Treba uneti poštenje u politiku. To je poruka Dveri. Oni koji su trenutno na vlasti, neka se sami izbore sa tim propisom ministarstva o otpuštanju određenog broja ljudi. To su njihovi problemi. Ali Dveri moraju da stanu u odbranu od nasrtaja na mesne zajednice, iako i tu ima puno problema, jer je sve to deo jednog lošeg sistema. Od glave riba smrdi, a od repa se čisti. To je narodna poslovica, a narod najbolje zna. Ali može i mora drugačije. Moramo da krenemo i od gore, od onoga koji bi trebao da bude domaćin nekog preduzeća, pa da taj napravi malo reda u svojoj organizaciji. A ako nije spreman da to učini za par meseci, sklanjajte ga odatle i dajte neke nove ljude. Ne podržavamo ni otpuštanje ako se ono čini neljudski, a ne možemo ni da podržavamo birokratiju. Kada nam građani daju poverenje da odlučujemo, mi ćemo to učiniti pitajući same građane šta i kako žele. Želimo da obavestimo građane da ćemo u subotu imati čast da ponovo ugostimo naše rukovodstvo Boška Obradovića i Sandu Rašković-Ivić, koji će posetiti somborska sela i grad Sombor, o čemu ćete dodatno biti obavešteni. Zahvaljujem se svim medijima što su se danas odazvali.